open ya sih. Ito la duna kasi ba aslam ba yun. Lining lalut ay lang chain ng cake mo. Day mga shoot sa kanay ka helmet badal daw strip case jong kamu ngarungan sa order kamu kamtias kanay kade kamder ka jong kade ka jong mekanik ba pidai yang neha dukan na yala sa kita na preng jopi ki bas new ka bat skuti helmet ka new GoPro pila banwan ha kanay ka dukan kani kade ka jingtas ya ka GoPro kamera ka longkum no harum moy. Namal gimuhon ban tes naka skuti mo menta sada kabait kalong kumno kopne kopre da kabait andir kabait nga kade kabait yung dos jungang ne start mo ya tablet bo sound ne ini dana asam terus lagi top silencer abas ada leslong dan nanti kan ni ai pandai di pikilan shoot video betul kot nang mah hey kadai ka jing tes GoPro kalong kumno Tegi biar rap. Oh, best way ke baca. Oh, best way ke baca. Tamang ngam kalem penda jere yau microphone mo teka microphone ngam patip re ka hadu kano ka jing tes jongo microphone kade ka jing persang jonga ada ka baj no
đang như thung kìa. Oh, best sound there. Yes. Kita pasal lebih best mak. Là trong siêu mình ta là long cùng khana Korean khana China khana Nepali khana Garo hipi te tom lelera te number pa mình ta sinh cái yết cả to cả junction kali drain mobile chain lining chain brake oil kiwi ki tum kita mo kiba yela ang to mình ta sinh she's kat sang span kan ro spa la lot clear te lelera te number mình ta hinga dang show dapat pangkasam Kans yang nama ngamla show ban show video ada mana nampak dia mengala down battery terlalu na dan dengan songkai shwa ngan di shwa dan patangan secondary EP dan padokan ni minit mo hello hello bye bye